Former UDP candidate from Maulai and also business lady Banalari Khongwar had officially joined the National People's Party NPP today, the 2nd of February 2023. Khongwar intends to support the party candidate from Penursla and Deputy Chief Minister Prestun Tinsong in the upcoming Legislative Assembly elections, which is scheduled for the 27th of February 2023. Mga iyo bandon ringkat akan kaseng ke jongpi kaseng NPP wat ngayo ihi ba kaseng NPP ru kedai kas baru sikatu ngadon hakai UDP adu arah japra ngala train nak minta ke parti hakika konstituensi ke jong nah ti ngala ya lelun ngala ya leru ya ke election ke por ho arah japra but how arah jakat lairu ngala ya le ya ka kemeli election Persya yang semua berani dia lasarin no di hadir nang tu pada ngan orang yapi ba awak aja kapra pada ngakum kanong tri parti jong ka parti UDP tengi lahapan penyeng kandidat baik habanga ngam tri su banile election tengi layo i ba setting neru setting napon osla te ka to poru ilayeng na UDP di hadir nang ta pada pinsa ong hi bele yang ngawan poi siya ng party jong ke NPP di kalong ba idon pasat ko president rang ba ni idok don kupa roy idoro ke thu di dang don me i ke kom tre ke jong ni kinong tre jong ka party hapo pun uslang ya sultanat adu kata di hadir pada nang tu im don chu lawan pada di kiwek batmai kinokit kam jo ka parti ka state tenga na ka daw simet i ka jonga alamino na ka parti UDP mention snai te hadin ang tupat ngaklem ong bangan penyaso sya ke NPP ha ka por ka bangan design ngakum ka businessman ngala atre hino la ka kam kan la jong hi nrei kipai pa jonga pada kinong kersan jonga ki bangala don sya ketika penosla ki bon ba mo nilaya long ba arbet habaya le bat isal hamala ki election te nakabun pa kinong kersan menjong ki bangala iet ki bangala sania ba kiru kila iet kila sania yang kum kanong yalam ka jongki tengamla ban susong klikti kum tu ban suong bet pile chawe lekat sabab himan nrei ngapet pada ya ka ka ba isa mo itrei nakabanta ka dong kathan kun uslahi baro ko bai ila le bhapalat sisa hakar liang karoi ka pa hakar liang nabaro kiliang he la de we sha la le phaya ka dong kathan joni baro ko bai ti ngal adon lupa ka men siem ka ban no bai bagi pa ki ba kersan yang mangin no lang banya kersan no ya isa akan dikakenti kong banat disebut bila pediang ya kecipat jonga bat kam tam na sultanat sibut bahi kini ki benai pelalai mo pikan tiap pikan demsu ngam ta mono ngabun kam le sabatทีมนี้ประเดี๋ยวมีพิจารณานะอาจจะบอกมันก็ชนมันก็ท้าวลาเล่นบันเทิงบันอยากกันบาสบันวัดฮับเด้งเคลื่อนปัดรุ่งหักปาร์ตี้รุ่งเดินเลยละเทรชิตองแม่บันมันซีdengan kermen pada kapusla konstitusi jemi inyo oleh kejinjok kepada buram akan kepi di kamtam mentah keganti mentah kelimat ilang dan badngi ada parti bad kumla ong inong kei kong nong pluk bain sahai ya i na kalian ki kente bakin naik lain susu kum ka vice president John ka woman sweet John ka state barowe dia kata semua ban ong ba ye kong bana tong ini trish tamlan kadang ba nila pi don ba ka bor ban yarap len sewe ndai tang pusla keleng sodong John ka dekari kasih jantia jungi deka respon no pan ba kalau ka ba itenan anu berkata dan nak kata nak kalian jongi nginam tiang dem ini trish tom kadang bangin yo ya ka single majority reng yo ka single majority ban penyahan yang serta kamsuk bat ka agenda ka plan ju ka bumot nginang ban bun